ang usas mga titulo ni Kristo nga iyang gihatag nato, gitawag ni siya og Prince of Peace, kanang prinsipe sa kalinaw. Muna kasagaran nato, basta gubot natong pamilya, moampo rin tas Ginoo in taon, mausab unta ning akong mga kaubas pamnimalay, kining akong bana, kining akong anak, tagai in taon mi og kalinaw. Ano? Mao dayon ay atong ipangadji or iampo. Pero agi klaro ni Kristo karon, dili di ay pakigdait ang iyang dala din is kalibutan, kung dili pagbahin-bahin, manag-away kuno ang amahan o ang anak lalaki nga inahan iyasang anak nga babae. Saman, nakasabot mo ani? Ikaw no, pungutan ako na imong tupad. Ing na sabta na nimo, naunsa naman ni. Sige tag-ampo magmalinaw unya ang gidad niya dinhi silaob man daing kalibutan, kinahanglan man di ay nga magkagubot gyud, mao man day na iyang tumong nga nianhi siya. Tinuod gyud na mga igsoon ngano man tanawa sa unang pagbasa unsa may nahitabo ni propeta Jeremias, gikontrahan sa iyang mga sa hari, sa mga pari, sa mga propeta, gihug sa atabay. May gani kay naasay na luoy, gikuha siya balik, wa siya madayon o kamatay dito. Pero gihug siya dito. Si Kristo gihisgutan sa sa ikaduhang pagbasa nga wa gid siya mulunga hangtod gyud nga namatay siya sa cross. So ang iyang wa paglunga, sige siya sulti hangtod gyud gipatay gid siya. Mao na ang resulta. Basta mosunod tas Ginoo, patay kita. Nya lingi ako na imong tupad ing na mosunod ka ni Kristo. Ang tanawa, ang sunod ka. Kaya mosunod gani, patay gyud. Ngano man, tungod kay ang gihisgutan ni Kristo dinhi is kalibutan. Ang kalibutan, mga igsuon, kining atong gipuy-an na kalibutan, dili ni siya iya sa Ginoo. Siya gahimo ani, pero dili na ni iya sa Ginoo. Giharian na ni Yawa. Ang Yawa na mo ay naghari sa kalibutan. Munang niingon si Kristo, kinahanglan gyud nga buntugo nato ang kalibutan. Ayaw mo pagpadaog sa kalibutan. Mao na ang resulta, mga matay kita kay ang kalibutan mupatay man gini. Mao na unang culture sa kalibutan. Culture of death, abortion, euthanasia, artificial contraceptives, patay gyud. Mga ligation, patay gining kalibutan. Gubat, no? Ang kalibutan mo patay gyud. Marites kanang marites, patay man sana. Patyon imong dungog. Mao na kinaiyas kalibutan. Mao ginay ni adinhi. Karon gani nimba mo iniguman aning misa. Mbot unsay inyong buhaton iguman. Di ka mo dito magsige na sa giyaw-yaw sa inyong balay. Isa ka mo magsige na sa pangasaba dito sa inyong mga anak. Mga asawa, siging yaw-yaw sa bana. Bana sad, sige sang likay-likay sa asawa. Adto sad sa silingan. Ngayon na ang resulta, konsumisyon ng asawa, patay sa kaguol. Patay kining kalibutan. Ngayon na, ang ato di ay kalinaw, kay si Kristo, Prince of Peace man. Ang kalinaw di ay nga iyang gidala, dili para sa kalibutan, kung dili sa mga tao nga nagpuyo sa kalibutan nga mudawat kaniya. Ang mudawat sa Ginoo malinawon. Tawa si Jeremias, unsa may timaan sa malinawon nga tao, way kabalaka
way kahadlok, dili maratol, dili reklamador. Sa dihang gialsa siya nya gitonton ngadto sa tabay, okay ra gid niya. Testingi ko no igabot sa inyo kanang inyong kuyog dito, inyong anak, itonton ko no na ngadto sa lungag sa septic tank. Di ba, kisi-kisi ko na maayo. Si Pedro kalungsod, patay sa to siya, bangkaw man to, relax ra sa gyapon. Si Lorenzo Ruiz, torture man tong maayo, relax ra gyapon. Ana, mauna siya ang kalinaw. Ang kalinaw di ay is in the heart, dili in the world. Kain kalibutan, gubot gini. Muna, aron ta magmalinaw sa kalibutan, matod pa ni kuan, matod pang San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa sa tuyang giingon. Amot San Pablo ba to? Marag di mating to San Pablo, letter to the Hebrew. Niingon siya diri nga itutok ta ang atong mata kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og maghingpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-antos sa krus, ug wala niya igsapayan ang kauwaw sa pagpakamatay didto sa krus. So kana mo itong tan-awon, ang tinuod ang taong malinawon kanang bang mo desisyon nga mosunod siya sa mga pag-antos ni Kristo. Kana bang makasabot ang usa ka tawo unsa di ning pag-antos. Okay. Pangutan ako no na imong tupad. Ing naganahan ka mag-antos. Yeah. Sige na. Nga, hindi man mo manglingi. Kay, anha tadi dapita sipiat kayo, kay kasagaran nato, likay Diyos pag-antos. Para nato, muragway kalinaw, basta na daghang pag-antos. Pero sa tinuod anay, ang tinuod yun nga kalinaw, kana yung ganahan ta mag-antos. Kay matod pa diri sa atong ikaduha gyapong pagbasa, wala niya igsapayan ang kauwaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya, ug naglingkod siya karon sa trono sa Dios. Ana bang kahibaw ta nga inigantos na nato naa jud ang kalipay magsunod. Usbon ako ha, inigantos nato musunod tang Kristo, naa ang kalipay gasunod ana. Mao nay pinakanindot. So kung ang imong bana nangabit na ay kalipay gasunod ana, ayaw siya kasabi, ayaw giyaw-yawi, pasalamati Hinoon. Ing nasalamat kayo dong kay gitagaan ko nimo higayon na malipay. Awa di ba ang imong bana malibog na. Ingon na siya, nayabag naman tingay ning asawa. Malipay niya gagas ang luha. Niya nga naman, kay agas tinuod ang luha, pero sa imong kasing-kasing nasayod ka nga ni ay gasunod aning kalipay. Kinsa may muhatag anang kalipaya, dili ang imong bana, dili ang imong asawa, dili ang imong mga anak. Kay matod pang Kristo diri sa Ebanghelyo, mukontra man na nimong imong bana, mukontra man ang imong inahan, mukontra man na nimong imong anak, di gina sila mahimong source sa kalipay. Asa man nagikan ang kalipay? Naagikan ni Kristo nga atong gisunod. Tistingin na ninyo, kanang ana mo ipag-antos, nang litan, inigtanaw ni mo sa amin. Saman, kadawat ka sa imong naong. Kadawat dili. Ayaw yung pangiskis-kilay, ayaw na diya kolor-kolor. Dawata, kay na ay atinood, antusonon ginogamay, pero na ay gasunod anak nga kalipay. Dili gikan sa kanindot sa pagkabadli sa imong kilay,
dili gikan sa pagpaputi sa imong naong, naay kalipay nga gikan gyud Ginoo nga mo'y naghatag nimo anang imong naong. Daghan kay mga gwapa kay mga naong oy. Karon mura nagkalabira ang naong kay nasakit og kanser. Pasalamat sa imong naong. Ayaw pagsigig usab ana mo gasto pag yung minilyon. May pag-ihatag lang na nimo nga simbahan ang imong igastos imong naong minilyon. Palit lang na nimog slat, hurot pa din atong slat. Kaysa sigig yung paningkamot aron munindot ang naong, ini kasakit nimog kanser, murag yung ka balon nga mohiyos, kunot na kikagnaong. Ay, di tinood. Muna, lingi ay mong tupad be, ing na siya, ing na, mubati ra ng naong nimo. Bisa kung sao na nimo paningkamot, mubati ra gid ng naong nimo. Di gid na pwede nga di mubati. Mubati gid na. Pero kanus aman ka, permanenting nindot ang imong pagbati basta kamao kang muantos. Ana yun. Nya inig antos na nato unsa may sunod? Hangyo sa Ginoo. Matud pas tubag nato sa Salmo, Ginoo dali og tabangi ako. Ayaw pangitag tabang sa parlor. Gubon tiwasan ka ana, tiwasan. Ayaw pangitag tabang sa imong silingan, tiwasan ka na. Dito pangayog tabang sa Ginoo aron tudluan ka unsaon pagpanindot ang imong naong, ang imong kinabuhi. Panalitag nag-away na mo maayos imong igsuon, gagailog na mo anang katigayunan. Pangutanas Ginoo, Ginoo dali og tabangi ako. Haron tudluan ka sa Ginoo unsaon pag-antos para sa kalipay sa imong igsuon. Amo na ihatag dayon nimo tanan ngadto niya. Awa na kay imong kapuy-an, mura na kag si Jeremias, pero malinawon. Ang imong igsuon na ay puy-anan, pero gakusmod ang naong kay inilog man niya. Hay may imong palabihon, nindot kag puy-anan, nya kusmod kag naong, o wa kay puy-anan, pero smiling kag naong. Asa man imong ganahan ana? Ingka none of the above pader. Okay, mga yawan-on masad kaayo mo. Mauna, salamat kaayo sa Ginoo kinibitang ato dinhing pagpamaligi aning slots. Kuan man ni siya opportunity nga kamaotang mosunod sa pag-antos ni Kristo. Kanibitang mo contribute sa atong kaugalingon para sa simbahan. Mao na gibuhat ni Kristo didto siya sa langit. Porting hayahaya niya, ni anhigid siya sa kalibutan, kay iyang ipaambit ang iyang kaugalingon. Nisagol siya nato ba? Mao na, kini sang atong slat-slat, usa ni kapaagi nga, musagol ta, sa dako nga katilingban. Nya kutob sa mupalit adi, dunagyoy kalipay. Asa man gikan, dili gikang Padersiano, gikan sa Ginoo. Kay ni apil man ka sa kalihukas Ginoo. Sa inyo sang balay, distingyo, kanang imong anak nga tapulan kayo, antusa, ayaw sige higyaw-yaw, pakan alang, atiman na, ana, awa, di balipay kay ka. Nya kana sad siya, malipayon sa na, pero tapulan lang. No? Unsa may naana og tapulan, nga kabao masagang mo alagad. Nya, ingka mag-antos sa taana pader, o lagi, pero malipayon man sad. Kay gikan mas Ginoo ang maong kalipay. Mao ni siya ang wa na kaayo makita karon sa kalibutan mga igsoon. Kasagaran gid nato basta wa na gani pag-antos, mura ditag moingon, blessed ayo ko. Gi-blessed gyud ko sa Ginoo. Ayaw oy. Og daghan kag pag-antos, congratulations, blessed kay ka. Pero wa na gani kay pag-antos na miligro na kas impierno ana. Kay pasabot, wa na kay cleansing sa imong kaugalingon. Ni pauyod kas kalibutan. Imong gi ubanan ang style sa kalibutan. Mo nang way ni kontra nimo. Pero mupadayon yung kagsulti
sa ug mopuyo sa kinabuhi is Ginoo, naagyoy mo kontra nato. Apan dili gid ta matandog, malipayon ta kanunay. So inaton ta nga ato ning masinati kanunay, manindog ta.